Morning, morning guys. Selamat Dapat di masjid. Datang tayo rin daw. Ay, makarami na tayo kay Matikas tayo. Klase si masjid ah. Terapi dito guys. Ano sa tayo? Taro na iwas tayo. Gigo. Dito guys, tisang ko na. Mayat no dati ko na. Upupra na kasi na. Paano nga na tayo? No, makatulong makapababa. Ito, blood pressure tayo. Tayo. Okay, ba't dito yun? Para. Sabit sabay. Ay. Bandriaga, sila vlog. Sebultok naman gini bisa. Ada. Apa sa sila dulu tuh? Kaya tuh. Mahal na tayo. Bagay guys, mahal na tayo. Mabis na po. Agsita tayo dito. Sila nga sinigang na nagdag tayo. Ito mga natin siya, ikargati kasi. Hindi na ko pa po, sinat natin na. Ada juga, ledeg. Mata kalau tahu. Ay, begini dulu. Makan guys, ledeg. Kamu tak? Sebelum itu tayo. Harus mau bebas nih, lapay ko guys. Basi lang. Sulit. Orang marah sih bang. Jangan nak diilih di dalam bang. Aduh, kok makan kok. Jadi bawa ini dia bangun aku. Tempura garing guys di Bitik. Thank you so much for watching aman guys. Tenang baru ayo ko dokter. Ada mga anak dokter na. Thank you so much guys for watching. Ingat kayo ako. Have a blessed day. Thank you. I'll see you in my next vlog. Bye bye.